namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course mtete a khala like King Tsonga na mhangu leyi nga va humelela yeah, and then of course ta khetela about Benny Mayengani the president na vumunhu of course. Yeah, so kahle mhaka leyi tsalo hi 19 August as you can see can scroll ka account ya King Tsonga no fanele scroll fanele kuma ku hey kuna a posting afika yi tsariwa la as you can see. So okay a hi hlayini then ta tlhelela swin'wana afterwards yi fike vona fika yi tsala ku ni ze ni nga biwa hi ti 5 ta July 2024 so mhaka leyi ya recent so swa ni hlamala so why nga lolangi hi yona King Tsonga before I don't know na live a yindlangi antivi yi tlhela yi kombisa ku ni fayeriwa na movha ni tlhela of course ni dawuleriwa na mpahla ni tsutsumela e-police station ya Giyani hi vo 11 o'clock na siku only to mock myself. So hi leswi nga fika yi kombisa swona koko a yi hi nyikani context leswi fike njhani laha va ze va yi ba King Tsonga I mean like munhu wa khulula as a backing Tsonga like swi va swo ndisa kwini I don't understand I hope you understand what I'm trying to say. And then of course it tlhela yi tsala ku team liya a yi tirhana na Manganyi class as you can see kwalano ku pfuna na wun'we wo ni pfuna ku pfula nandzu so yi ri in the police station of course ya le Giyani lena ya Giyani so hopefully King Tsonga of course a ku va risimu ku a ni fike yi tlhela swi considera ku he's an artist so hi fike hi tlhela hi nga rule out the possibility yo maybe ku va risimu ma yi vona mhaka leyi mara yona yi ri a yi kota ku va yi kuma mpfuneko leyi ma yi vona mhaka leyiwa obviously leswo ka swi nga basangi at all ma yi vona mhaka leyiwa so okay yeah yo again police station ngoma ka mi nga yi tivi ku liwa ma vona mhaka liwa so mani kha ni hlaya ti-comments laha ni fika ni kuma vo tala va kha va complain about the same thing lero loko ku ri King Tsonga of course a yi le ku huweni it means maybe there might be a problem hi station xa hina so me ni nge swi tivi ku a ni tshama ni ya report case mara loko ni nghena ka ti-comments of course ku ni ve na mixed thoughts van'wana va twina ku i risimu and stuff like that ya mara van'wana vo fana va Lucas kwalano of course yi tlhela yi kombisa ku ntsena swi endleke Giyani a ku na wo pfuna leyi na me ni khomiwe nkosi hi vafana va ka Siyandhani khe ni suka Joza va ni tekela everything kwalaha Giyani but ku ya police station na swona ingaku ni lo landza vafana lavaya lava nga tsutsumela kona okay va ni khoma nkosi kambe ni tisole ngopfu na sweswi a ni se hela King as you can see so swi komba na ku ku na the problem un'wana vula leyi va ka Malamulele kwalano a ku swa va antswa nyana ka va ka Malamulele of course leyo khudiziwa na swibama va yiva na mugayo wa swibantidi okay then vafundhisi kwalaho fike kombisa ku King ya police station of course ya le Giyani lomu fika mi pfula case hi xilungu va rhanga hi ku foyinela Tsanini kumbe Pulukwa then King Tsonga fike kombisa ku that day va fonele ka Ndhambi ka Dzumeri I was so shocked okay as you can see kwalamo yeah makasela kwalano hi tlhela yi kombisa ku again police station there is no service at all swi lekerini last month Tibos na yo kwala yi kombisa ku ni mbhoni ya swona sweswi hi ma 7 na sweswi na kwatini as you can see so loko hi va hi kha hi cheka la loko ni kha ni cheka ti-comments it's either vanhu va kha kombisa ku himpela va pfumelela na swona or van'wana va suggesta ku nga ku ri mhaka ya risimu ma yi kona mhaka leyiwa then muxe kwalaho hi kombisa ku a Giyani station loko wo nghena i ri karhi hi tsutsuma na vona va siya swibamu va dya hansi so mhaka leyi ta tika guys I think King Tsonga hi yena nga ta kha a hi kombisa mpela if mhaka leyi ntiyiso or yi fambisa na risimu na yi ta hi tikela because he's an artist we cannot rule that out mara ku tlhela ku na possibility of course yo ku nga ku ri mhaka leyi ri ya serious swinene we never know and then of course hi tlhela mi rhanga phanda wa mi ka mi vona posting afika hi posta na DJ Mumba kwalano hi fike kombisa ku ni cancel ku pfuxeriwa DJ mara swi helelangi laha because ku tlhela ku va na a video as you can see yeah Black Mumba misava hinkwayo jikelele kambe rhanga phanda president Mayengani wa vulavula ketani a wu nge endli nchumu hi ti 1 ta September hi ta hlangana magoji mambirhi u nge matati hey yi le kuteni ketani yi le kuteni ketani pasop
Wasefa. Mumba. Hurra. President Mangani wa Vulavula. So murangaphanto yi kombise vumunhu byikulu yi n'wi nyika a free promotion tanihileswi mi nga swi twa ku I mean as project yi ta yi kha yi ta of course hi vo ti 1 ta September so i mhaka kahle swinene loko ti-artist of course ti ri karhi ti sapota na leti kulukumba ti nga langutani hi matihlo yin'wani ma vona mhaka leyi loko ti kha ti ba ti-hit of course hi le